Mùi ơi, thầy ta nam mà na nè, chỗ mình lên sân. Hộpទឹកmột cái sân chập tay tiết. Mà. Cái ơi, giậtទឹកmà con. Mà không ơi, quấy không? Dạ bố. Thế bố con trai ấy sọc bài ắt bố. Liền ai sọc bài ọt nè ta. Bông hiệu xuống. Cha hiệu xuống. Nhìn chẳng bố, con trai bố đại ca ngày muốn nó ban ta cho bên chi à bia nữa bố. Ồ, thừa hai. Dương bàn thừa thi ở miền phía và thơ cả thòm. Hai khmui ai nha đẹp phum tầng ọt kia có bàn châu rùm tầng lưu phòng đây. Ủa mệnh tê bố. Ca đại bố tới nắng con ta chỉ bịa sống riêng à bia ca con ta bố. Chẳng thế. Chà, mình mến chia ca cho bên chi à bia tê. Chà, ca cho bên chi à bia miên sẽ sầm khăn na. តេតងទៅនឹងសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលជាពិសេសតេតងទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាសន្តតិកម្មជាដើមណាពូអញ្ចឹងពូនាំសៃកែវហើយនឹងគ្រួសាររបស់សៃកែវទៅចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅសាលាសង្កាត់ផងណាពូហើយរួមទាំងពូហើយនឹងអ្នកស្អាយផងដែរដែលជាគ្រួសារថ្នងថ្មីណាពូណាអរគុណដល់ក្មួយចឹងចាំពូទៅណា មាត្រា70នៃច្បាប់ស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋាននិងអត្តសញ្ញាណកម្មចុះថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 អាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវចាត់ទុកថាស្របច្បាប់លុះត្រាតែបុរសនិងនារីបានចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅចំពោះមុខមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាននៅឃុំសង្កាត់ដែលបានទទួលពាក្យសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ